igama lami Mthuthuzeli Manqaba. Umthuthuzeli Manqaba uDuduzi usuka eThekwini kwaMashu. Ngibhalele iTseleng namhlanje ngoba nginenkinga yokuthi nginezinto enginokuyibona engathi mhlambe sometimes ayibonwa abanye abantu. Nginekhanda elingihluphayo elingapheli noma ngihamba abantu banokuveza ukuthi kunento ekhona kumina kodwa nabo abacacisa ukuthi iyini leyo nto. Manje ngizocela usizo kwitseleng ukuthi ingisize ukuthi ngazi ukuthi le into engiphethe iyini ngoba ikhanda lingiqale ngabo 99. Lento kufuneka ilungiswe ngoba abanye abantu engiyakubo bangitshela ukuthi kufuneka ukufemba yabona bakhuluma amagama la a deep engingawa understand. Manje nami sometimes nginokuthuka ukuthi ingathi kanti ngiyovusa into eyilalela at the same time nami ngiyalifuna usizo. Kunjani bhuti? Ngiyaphila njani yazi? Ndiyaphila nami Nkosi. Socela ukunika iBhayibhile ozovula kubeka i1 randomly ukhombe awufundi unike mina ndizofunda. Bamake apho ngeke. Before ngifunde ilizwi lakho ndifuna nje uqala nikhulule umoya wami and as to what I am picking up kakhulu. Ungumuntu obangwa ngabantu abadala kakhulu, especially exhegwazana from icala lakho tata wakho lekubanga kakhulu. Ungumntana entombi kodwa uyabangwa. Ungumntana entombi nje kodwa bona abantu bakubangayo ngaba bakulo tata. I am sensing umuntu oxube inhlanga ezimbili kuwe egazini, umXhosa nomZulu. However, when you identify as umZulu more than you identify with isiXhosa, kodwa umntana entombi. Izinto ezinjalo ke ziyayenza ukuthi abantu abadala mabaxabane ngokuba rightfully so when you belong to icala lakulo mama more than you belong kwelakulo tata. But ke nalapho kuxabana i-cultures eziyi-2 because kwaZulu umntana ngowakuloyise kodwa ke kwaXhosa umntana as long as ube khona kungatshatwanga ungowakulo mama. So benifuna nje uke ndikhulu umoya wami kuleyo into because in fact ndisindwa ke ngabantu bakowenu particularly kweli cala lakulo tata. Ndizawuqala ndifunde ilizwi lakho before ndibe ndiyaqhubekeka neendaba zakho. Utyhilile ke kuNehemiya chapter 2 and ukhombile ke verse 3 kodwa naye umbambe phakathi sonza ubuyela umva. Ithi, I was very much afraid, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my fathers are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire? The king said to me, what is it you want? Ona moya uhambela phambili kum kukuba bekumele bukhululwe ngokusesikweni kulo mama so that uzobangwa kakhulu kwicala lakho tata ngoba ininzi into zawuxhoma okanye seyixhoma phezu kwakho kwicala lakho tata ngoba amadoda kulo tata akho sewelela ukuthula amadoda amaninzi. Madoda ke lawo atsala kowakho umnombo okanye ke madoda ke axhumayo kuwe egazini. Umthwalo ubonakala ke uthwaliswe wena. Umuntu kuyathi xa ichongiwe ngabantu abadala ke ngochongwa andikangeni ndithi uchongwe mhlawumbi ngokwengulo okanye ke unobizo. Uchongwa ke ukutyunjwa to be chosen by abantu abadala ukuba ikhaya noba liwile lawuvuswa nguwe ibe nguwe ke ngoku umuntu ozawuphiwa amandla. Abantu abanjalo ke bayathanda utsala nzima ebomini. Ufumane noba imali iyangena kodwa imali iphinde iphume ngoba kunabantu abaninzi abaxhomekeke emagxeni akho. Ufumanise futhi ukuthi wena ungoyena muntu ukhulu labantu kodwa wena usheka ukulaa ngxaki bukade kuyo ukuba uchongiwe ngabantu abadala uba ube lixhanti okanye ke ube yintsika. Intsika ke yila pali iye ibe sebuhlanti
which is right in the center. Okanye ke mandithathe indlu yesintu, which is Rondaville. La pali ima right in the center of the house. Iye imise indlu. La pali kuthiwa yintsika. Without la pali, indlu iyawa noba indonga zinile. That is how you come through. That is how abantu abadala bakowenu bekubanga, and that is umthwalo bakuthwalise wona. Ngoba wena uvela ungumuntu onomthwalo omninzi phezu kwamaxa akho. Kodwa ke nomthwalo omninzi lowo ungamninzi kodwa ke ngumthwalo ongazukwazi ukuthwala. Ngoba umuntu akanikwa ke futhi umthwalo angawuthwaliswayo, angakwazi ukuthwala. Sorry. Iphinde ke ndiphakanyelwe lixhego elindihluphayo. Ukhonza kwezi inkonzo zezambatho ngoba ndivelelwa nje zizo the entire time. Ibhlokwe white, isambatho esigreen, ithusi okanye ke ikhona kodwa intonga endikubona oyiphethe endingeyeblanka umsimbithi. Hayi angikhonzi lapho kodwa angazi nami kwenza kanjani because lo maphupha Ukuphethe angiphethe kakhulu. Isithunywa sakho sixhumile, isithunywa sakho siphambili kakhulu, isithunywa sakho siyakubanga. Lo maphupha angiphatha kakhulu ngize ngibuza ukuthi ekhaya ngihambe ngina I think 14 nge-Eastern Cape because umama ebebalekela ukuthi bese siqalile ukuganga uphathe into ezoyibhamu kwamasho. Wathi ngiyacela ingane zami ukuthi singamoshakali azihambe ze-Eastern Cape. So utrokiwe. Yeah, zizawuthi zisokhula zizawubuya sezinengqondo. Then ngithe usohlala eMthatha ngahlala ngabuya. Angikhumbule ekhaya la ngizalelwe khona kwamashu kukhona into ehlangana nesambatho. Kodwa emaphupheni ami ziyavela and amaphupha angihluphayo ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngisesikoleni. Ngiyibona ngisesikoleni ngiyibona ngihlanza namanzi. Kangokuba ngesikhathi ngihambe ngimphophomeni ngifike ngithandaza lapha ngikhuleke lapha. Alikho isonto ngathi ngiqonde kulona ngifike ngikhuleke lapha. Ngesinye isikhathi izinto zithi ukuvuleka kancane. He ku shebile ke krase lo sa ngwana ona halla o lla ile ngwana ile hore wena o mo lositse bana ka motswadi. But again ngwana o le hore o mo lose e ba ntwe e le hore re ke thohako ho ba generational curse. Recently ngeke ngaphupha ngilokhuza ingathi ngisesikoleni but ngiyaphuma nebag mangithi ngiyaphuma ilokhuza ngile ndawo ingathi ibu college kunengane zesikole abanye ngibona begqoka igraduation kusho uqala ukugraduate abanye ngihlangana nabo but ngokuyakhamba inyanga nensuku ngibona ukuthi kunephupho lokho elibuyile ngiphupha ngendiza ngasonke isikhathi ngiyandiza bangibonisa namasimu. Ndingaqhawulanga ubona abantu abagraduateayo, it shows ukuthi wena abantu abadala bagqibile ngawe ngothongo, nguwe okumele balandele ngokwenyama. Bona bagqibile in the sense yokuba ungumthandazeli, wena unesithunywa siphelele, kushota wena wenza umsebenzi uphakamisa isithunywa sakho. Unenhloko eyindiki I think ngiqala ngabo 90 something. So iyangikhathaza kakhulu lonto nokuthi kule incident yake yenzeka way back. So lonto lokho ibuya and angazi ukuthi ngivengxa ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Abantu abadala xa ungumntana onesiphiwo kanye kochongiwe ngabantu abadala it's normal. Yaphathwa inhloko, yaphathwa ngamehlo, indlebe, joints, but inhloko is the main thing. Nomsindo yonke into ndifuna yenzeke ngoku. Uyaba isithunywa sakho kaloku awukasithomalalisi, awukasiphakamisa, awukasamkeli. Into ezenzekileyo for the past 2 months nami ziyangimangaza because ngithi manginokuphupha into ivele yenzeke. Bayangitshengisa clearly ukuthi kuzokwenzakalani. Yebo. So
ngizomela ukuthi ngilungise ngizama ukuthi nginxenxe nomalume. Yes. Because into ezakwenzeka ngoku not only bakuvalela nje wena na for i-benefit abantwana bakho but bazawuvalelwa nesithunywa sakho. Because awuzukwazi kuba nzima mawusiphakamise sesithunywa but ukube kunenkulu eninzi evela kwicala lakho lo malume. Tata notata omncinci dibanisa okunako nivele niqonde ngqo. Uba nibachazele ba sawucela uzovela ngedate ethile niyovela nizawuva xa ingamadoda athi ayasazi isixhosa benixotha nizolungisa. Hayi ngiyabona ngereading namhlanje ngijabule kakhulu uyabona namhlanje ngiyazi ukuthi manje sefuneke ngithathe abasekhabo baba ekhaya kobaba ngiye nabo Eastern Cape ekhabo mama siyolungisa izinto lapha yana uSinalethu ungisize kakhulu ukuthi ngikucaci ngoba manje nami kade sengidoubt ukuthi kahle ngime kuphi. Into enthenda ifunda ke kwi-reading kaMthuthuzeli kukubonakalisa ukubaleka kohlonipha ke amasiko enhlanga ngenhlanga nendlela ezenza ngazo. Kubonakalisa ke nokulahlekiswa ke ngabantu bekume baba yamkhokhela bemvalela ke ngaphandle nako kumlahlekisa ngoba uyabangwa ngabantu bakowabo abantu bakulotata ukutsho bantu abo nabo banegalelo bantu nabo anemfanelo kuba angabiza ke ifani yabo abize ke nesiduko. Lebitso la ka ke Nteboheleng Kgapung ke tswa Soweto Diepkloof Zone 6 Mtswaledi. Igama lami Elvis Ndlovu ngisuka ngise Diepkloof eZone 6 eSoweto. Size lana ngokuthi sizofuna uncedo lokuthi sashonelwa umntwana ngoFebruary singazi ukuthi umntwana ushona ngeyiphi indlela zanga understand so into esilethe la. Ke tla qala ka wena mama Nteboheleng. He ko bona o le ngwana o le lesea moya o nkisa mo le hore o lesea teng and hona le nthongwe e le gore re bitsa colic ke ha setse ngwana a lla too much. Now mo ho wena it was too much e be ile excessive mo le hore e feleditse e makatsa batswadi. Now ba be ba unka ba huisa ko hankgono wa hao mele ha ntate wa hao mara e ba fitla teng mo ba thola ile hore hona le mosadi o mong hape o ile hore nana le nneo ya sedimo e le hore o e thomile mara a se tsweletse pele ya sefele but mme o a bona hore a go alafe a tla o sidulla but mme o ne a se right motabeng tsa sedimo ne sengke a fetse so a hunka mama a ho dedicate mo moyeng o ile hore le yena ne sengke a ho tlwaele ra utlwisana ya ba ile hore ntwe yo kenya mowa o mong o re tla re batho ba tla re ke last minute disappointment hore ha setse o thotse ntho o rapelletse o re ntwe ke aka modimo o nkarabile ntwe o ya tswa ka mahara ha matso a hao. Now mosadi o a o sebetsang o le ngwana o raba mo spinal cording. Now spinal cord ke motheo wa motho kaofela akere so if mo ile gore wena ha se o tsamaya mo o hudile e etsa hore ntwengwe lengwe o bang le yona e qhalehe fatshe o leka ho aga motse o qhaleha fatshe. Now hona le hore badimo ba heno ba ha bo mama ha o ne ba ka nna ba ntse ba tsena mo ba ho thusa he ko shebile mma ke bona o le motho ile hore o na le neo ya go bolela le batho ba community o ke ka mokgo wena no tshwantse be le hore o ba ka teng mo ile hore community ya go rata o na le taba ya go ba moetapele mo community but o felletsa ile hore bophelo ba hao bo go morago ntho engwe le ngwe ya hao e go morago dilo tse tsotlhe tsena di tla pele ha hao and eba a problem ka mokgo jwalo ya hore batho ebile a ba bone o ka re ba tshwanetse ba ho serious ka baka la hore mo semoyeng o na le ntho ile hore e tshwana le ya mme wa hao ya hore o treatiwa o ka re o ngwana o leng khutsana a sna batswadi he ko lebeletse mama ke bona o na le sello se seholo mo pelong ya hao pelo ya hao e llela hore why motheo wa ka wa tswa lapeng o se right mo le hore o ala wa hore ke emelle le nna ke tshwane le batho ba bang
ntho engwe le ngwe ya ka ke e tshwarehang a e tshwarehe ka mahara matsoho mara ke bona hape o na le sello se seholo he go shebile ke kra sello sa ngwana o nahalla o lla e le ngwana ile hore wena o mo lositse bjana ka motswadi but again ngwana o le hore o mo lose e ba ntho e le hore re ke thohako hoba generational curse ka baka la hore remember go na le ntwena ya gore wena from your spine dilo ka ofela e tshwantse di a qhalela o ba le ngwana wa hao hana tshireletso ya sedimo both ka mo saiteng sa habo papa ka ha khupong le ka side ya habo mama because sedimo sena se a clasha ka baka la hore ke moyo le hore o tla be o tsentsha le ka mahara ha tronko ke lebella matso a hao ke bona ana le di chain ene o re o le ka mo tronkong o makala gore ke feleditse ke tsena bjang ka mahara ha tronko ka baka la ntwe one e tla be e etsa hetse Ntate Elvis ke bona o le motho e le gore o na le enga mara o sa tsebe gore enga ya hao e tswa mo kae o ka be o le gore o na le di best of intentions maikaelelo a mantle but go na le ntho engwe e o mathisang e etsa gore le re ka re ra utlwana ra plana something wena o plana le rena o tsamaya le rena hantle until be o fitla mo pleke le gore o no ngala mara o sa itse gore o ngadisa ke eng papa now ntwe e o tsamaisang e ke moya o ile gore o tshwanetse wa thibelwa ka baka la gore ke moya le gore o tla be o tsentsha le ka mahara ha tronko ke lebella matso a hao ke bona ana le di chain ene o re o le ka mo tronkong o makala gore ke feleditse ke tsena bjang ka mahara ha tronko ka baka la ntwe one e tla be e etsa hetse o na le sedimo se very strong se se tswang ka mo saiteng ya Handlovu ka baka la gore ko morago kwa ka mo saite ya Handlovu no na le badimo le batho ba o bereka bongaka ba setso but ba tsamaile bana le diphiri ene ebile ba sanya ke gore neo ya bona e tshware ke o mong le o mong mara o na le ntate o moholo mo le re tla re ke khokho great grandfather ka mo saiteng ya habo ntate wa hao o ile gore kena a o shebileng but in ho sheba ha hae le ho kopa ntho tsena kaofela o kopa di business o kopa mosebetsi o ile gore o tla lasta longer because ke bona le yona taba ya hao ya income in ntse e tsamaya e kgaoletse ho ntse re ke batla ntho tse serious a di tlhakane ka nako e one because gona le ntho engwe hape ena e le re ke wena ha isa le badimo ha isa le ba habo mama eno ba mo wena gore o kopa dintho go fetsa o ska tshepahala now gona le taba mo ya ngwana o a tlhokofetseng sello sa ngwana o a tlhokofetseng o re monna a re ke tlhokofetse but go shweng haka ke tlhokofala ile gore ke thole ile gore mme wa ka nantse a utlwile botlhoko even before because le go tsamaeng ha hae mo lefatsheng o bona o ka re this union ne etsa gore go continue gore ho ska ba monate ka mahare ha relationship and spirit sa hae ke motho ile gore o tlhagella a le solid I ipolelang gore it was better to come out of this situation ka baka la gore a sa bone gore future ya lena e go kae ngwana o at some point was the basis on toilet kholahanya on toilet gluing together but ha thoma a fitla a kra ile gore sedimo sa habo mama se a attack sa ka moheno se batla ho thusa sa habo ntate but sa habo mama it will then find a way ya gore ntwena yo mathisang e utlwisang botlhoko e go wise mo fatshe le ndaba le ya lo mntwana lona sister man awuswaka man nami angimangaza yabo shuthi ngiphumile ngithinye esikoropeni la ngiphanda khona maybe ngaboma bekwaboma 5 to 6 kanjalo kwangena icall makungena icall bathi ngigijime ngibuye abangitshelanga ukuthi kwenzakalani yama ngifika vela yena usisi nosisi wakhe bese bahambise umntwana ebar so ngacela ukubuza kulabantu bebakhona ukuthi ne umntwana uchiyele kuphi kuze kwenzakale lento bathi kulo yamkhukhu bangikhomba hayi ngaya kuwo kwilo yamkhukhu loya hayi ngafika ngabheka ngathola ukuthi umkhukhu awuchanga musi
kanjalo umntwana njengoba indiba labantwana bache kakhulu kwenzakalani until kwabanjalo ke umntwana ulahleke nje ngaleyo ndlela leyo sikodwa impahla zomntwana lezi bekazigcokile makasha ziclean sinjalo kodwa umntwana yena hayi bekuyilahla moya wa ngwana o teng ene ka mo seteng ya hao o dutse le bokoko mela ha papa hao ene ba mo tshwere and ke ngwana o ile hore setse a sa tlolile o irile peace mo a leng mo teng because ha setse a tlhaha o tlhaha in a way ya hore the odds were both against you hore ebe le motswadi wa hae mengwaha e a iphetseng ke mengwaha e lore o lwetse bophelo ka baka la hore mme ke motho le ona sa tshwanna go ba le bana at all mo moyeng wa hao papa gona le ntho engwe le hore e santse e sola ene e nya ka motho le hore e ka moshupa ya hore wena kwena o editseng skirt wena o entse skirt why o sa etsa so mara mo a le moteng a re ithuteng go ba le khotso ithuteng go ba le khotso lena le batswadi baka ene bana ba bang ba tla tlhaga mara mo ke mona a thabile if hona le ntho engwe le tshwantse la ithuta from tsamang ha ngwana o ke a hore he ntho e re etsahala re le kaofela re tshwanetse ra isolve kaofela ra phedisana kaofela nna ke batla go botsa fela hore ke gore ba tshile jwang what's the cause of the fire because ha ke tsebe hore ba tshile jwang mama ke bona hona le motse o batho ba teng ba tsena ba tswa ene go batlo ke batho ba ile hore le kopa ntho tse basic re kopa letswai re kopa phofu re kopa ntho tse so and hona le nako engwe le hore ho thoma ho skaba monate in between motse o le tsena mo ona le ka molona mo ile hore ba bona o ka re le a balabala mara batho ba the last time he batla ba kopa dijo ba tlo kopa meal phofu ai ntho ile hore ba isebediso hore ba phehe ka yona ba tsamaya ba ya go mothong o mongwe o le hore o sebetsa ka semoya but a sa lafe go apeiwa ntho engwe ba ibitsa voter now characteristic ya voter ha e tsamaye ka mollo o ile hore o tlaitse hore mollo o tshwantse o tsamaye ka yona hona le ntho engwe e chang mara ke bona o kare e cha o kare it's a curtain goba e cha o kare it's a re ka reng seaparo se segolo ba a blanket mara bana ba khama ke mosi wa ntho e before by the time be le gore body ya hae ya cha setse ngwana a inhale smoke he ke na le ena o re monna o re batho ne ba le lwantsha ene batho tse lena le ntwa so it was very possible ka pela gore ntho ena e etsagale now ntho engwe hape e ke batla gore le utlwisise ke moya o motle wa tshwarelo e le gore o wetsunana le yona ene mo aleng mo teng o ikhuditse usisinthabiseng mina ungincede kakhulu namhlanje ngoba ungitshela into vela enye kade ngingayazi ukuthi kwayenzakalani ngomntwana so namhlanje ngizizwa ngijabulile mina lento engitshelwe usisinthabiseng ukuthi man singahlali isikhala njalo umntwana la khona uhleli ngokuthula mamhla re tlhakane le Elvis le Nteboheleng ke batho ba ratanang ba ile re ba tlhakantshitse ke network ya boloi so ba tla ba le ngwana ke mo moleko wa hona o dira gore wa tswelela o tlhagella botse mo ile re ba lobile ngwana hona o wethu wa tlhokofetseng a bolaiwa ke letsogo la baloi jwale ntho ya botlhokwa mo hore re ile mo ke hore moloi ha o loya ka ntho ile re e tswa mo letsogong la